magbasa, magkulay, magsulat para matuto. Bye-bye guys. Guys, Lesson 1. Agagawaing pansariling pangimot king miyayaliwang paralan. Yummy rin, okay. Pakibalwan king lesyon tamong ini panigalalan tala ding miyayaliwang pangimot ning kekang kekata mong katawan teterak lulundag magkanta mamalis mamangan susulat at miyayaliwa pa din pangimot adeni ila ding aldo tamong gagawan ika hagyu mo lang pakyapusan dening anak king litrato tik do ka at kimot ka lupa da. Bye-bye guys! Agyo kong tumera. Agyo kong lundag. Yasa kong mangkanta. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Agyo kong mamalis. Agyo ko sumulat. Dad. Dad. Bigyan mo na. Bye. Oh, game. Oh, hi guys. Hi guys. Magsulat na tayo. Bye guys. Bye guys. Hi guys. Hi guys. Sumangkisa tang magalat. Lesson 2. Di miyayaliwang letra numero ampon salita king grupo tuklasan English yun ini akilala mo lading miyayaliwa letra numero ampon salita king grupo king balang grupo o dane ating netong makayabe na makayaliwa at itaing kekang maging sagot pa kiramdaman na ing tugak mangutang ya at sagot ka. Number 1. Sa anong letra ing makayaliwa king grupo kokak? Okay, number 2. Sa ano salita ing makayaliwa king grupo kokak? Basan mo na pa. Aso, usa, aso ing. Ano yung makayaliwa? Usa. Very good. Number Ike 3. sinabing to? Number 3. Sa Ulit. yan Three. natin dot. Ulit. Sa anong numero ing makayaliwa king grupo kokak? 3331. Okay. Bye-bye guys. Sana tayo. Surian, panuto, ikawon, laling, niya, liwang, letra, kindane. Bye-bye guys.
Gina, answer ka na. N, 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 Ano yung answer? N, N. Susunod. P, O, P, P. Yung answer. Sabihin mo yung Oh. answer. Oh, susunod. J, K, K, K. J. Bye guys. Yamanan. Panuto. Dinala yung X in makaya liwa numero kindane. Bye bye guys. Sabihan mo lang. 1, 2, 1. Answer 2. 0, 0, 0, 3. Answer 3. 2, 2, 2. Answer 3. Paalam! Bye-bye! Madam.